spoštovani gospod župan, spoštovani gostje iz tujine, dragi vojaki, predvsem pa Primorci in Primorke, dobrodošli na osrednji vaji Slovenske vojske letos, ki smo jo poimenovali Premik 2013, katere del je tudi mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike, ki jo otvarjamo danes. Najprej bi se seveda rad iskreno zahvalil vsem zaveznikom in partnerjem, ki so nas s svojo prisotnostjo počastili, in bi prosil za en aplavz za vse tuje goste. Iskrena hvala vsem Primorcem in Primorkam, posebej Kraševcem, ki nas v teh dnevih prijazno gostite na svojem terenu. Jaz mislim, da, kot je že župan rekel, da je Primorska še enkrat pokazala svojo visoko stopnjo patriotizma in svojo visoko stopnjo naklonjenosti svoji lastni vojski. Dear guests from abroad, multinational exercises are opportunity to share experiences and military knowledge, but it's also opportunity to share friendship. And I hope that your time that you will spend in Republic of Slovenia will give you both of this. Will give you expertise, knowledge, and will give you plenty of new friends. Welcome, and I wish you all the best during the exercise. With this, I declare exercise Adriatic Strike 2013 open. S tem, dragi gostje, otvarjam mednarodno vojaško vajo Adriatic Strike. Hvala.